Mwaka umwe nthini wa utongoi wa silikali ya OU musumbe Dr. William Ruto niwawetwa kwithiwa atatite kwa kilungu kinene maunduni maendeeyo na kuete ngwatanio kati wa nthi ya Kenya na nthi sianza ni kwianana Muteti kyamani cha Wiper kauntini ya Mombasa James Mwanthi Muunda ukwasya vena vata wa enethi kumunenge musumbe Dr. William Ruto mwanya wa kuthukuma na kueka kulikya maundu ma siasa nthini wa utongoi wake. Angelina Muse tueleze. James Mwanthi Muunda na ulani Muteti ngalikosya alikoni va kauntini ya Mombasa nukuetekana musumbi William Ruto analiki utongoi ni vindaina yumu muno na kanani utatite kwa kilungu kinene kuete maendeeyo sioni kivathukanyo va nthi ya Kenya. Kanasye kuma Ruto oza utongoi anosye utongoi ibindene yumu muno na nunatatie undulabatoneka ta mundu ali itiliu wize kwithiwa niwekya mikakati ila yailite nikwithia wenda kwikanesa uni no mpaka wikie mikakati oyu twi kwa unu natati undu batoneka anekya mawalanio masyo nikana wize kwithia uthukumi niwethiwa wipo kwanzia ila yailite nukuetekana vena wikwati munene nthini wa mawalanio ala musumbi William Ruto wikite na ala ukuetekana ni metete wikwati kwi enethi na mivya ingi kuma nthi ingi ilembetania Afrika ya umiloni wasio kukwatiania ni kana menya mawevikie kukwatikana na nunekiye mikakati oyutu nena nindona kwasya kana ndisia East Africa na Afrika nzima na ulimwengu muima oyu nukuona Kenya pena cheni nukuona utongoi wa Ruto ubiona toto na kuete matumaini masyo kondu wandu ma Kenya ona katika andu ma Afrika nikwithiwa ainyalama nochie ba nthi kumama nthi cia Afrika East Africa na nthi lingi cia ulimwengu ni manonie Kenya ibyanuta ina mutongoi utona kuete cheni katika nthino ya Kenya kwa uni wa kwasya kana pena matumaini ma investors mambiye kuete investments baba nikanatithe nitakwata nafasi ya mawia na kwika biashara na indi na uchumi wa nthi ukithiwende engini wamenda enethi kumunenge mwanya musumbi William Ruto nikanavikie kuanisya mawatho make na kumanwa na siasa ila ikuvinga utongoi wake kwa nthi yetu andu ma Kenya ni malite kufikiria mamunenge nafasi na macheka na siasa sia bana bae mamunenge nafasi mone ekata nikwithia ripoti ila ipo ya katika mwaka muima yutikinena katika mwaka wa keli wathela tithia tikinengane tofauti ripoti tofauti nikwithia tiketha tiketha mawalanio ala walanitie wanawie vani wawetekana unenenya ula uende nuvikiete kumanenga enethi wikwati wa kwithiwa na mauo undu ula ukuvikia kwa ili uthukuminika na ukwati uvikie kwa ila kwanana na unenanya ula uende nthini wa upinzani na serikali unenanya huu ni museo ni kwithiwa nukwikia andu matumaini ma kwithiwa na mauo na kwithiwa na Kenya nzio yukite yu ekanasye kana ethiane mundu ukwenda uthosya sindu syake ta muthemba wa hawking yu ena mwana wa kwiku indi ila kutenena unenania uthukumi wa muthemba usu unena vinda muno nikwithia kila mundu nunake akumalukia sindu syake kavindani kauni wawetekana ndongo ila sinthini wa unenenya nisialite kuiye vathukanio syo sya kiutiti ute nikana unenenya vikie kwa sya matunda pou nipo mailite kuvinia muno mekie bidii mende na kunenania na njasya kana ni mailite kwitikila kilomwe alekye nthiki na kingi kitenevo achosa nikwitha kwithia wasya ula waku niwe wailite kwatiwa pou betha vena vina no mpaka withie wi tayari maundu amwe maku malewe nangi makitikilwa naku wose mene na maku mailekwa kwa upe na pata wa withie wi tayari ule chamwe no chosa angi utanenamo. Ngilivotia vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse.